naa sii napik clear ajo kinterutua apa neji kigira ara orgavana mejitoi apa nejia enaa mee nejia kake nkoitoi apake arashu sipat apa kipik itewua peebaiki irmaasai inkishu naara nyoo nkunenye mikiata olarrabal kietuo kinototo apa orais lang le county ole Lenku naa teneeku ninye etijing'ua amu etii oshi taata nkuapi eboo neeku tenetijing'ua keeta apa ele kilikuai naa kiyiolo ajo ebau inewueji netii sininye oloti lenye naa tenebo oyiok neeku ekijokito ntae kitii tenebo kekiasita esiai enaa sirkali apa ninchoo yiok yiolo sininye ole Lenku enaa orgavanai litegelakita yiok amu ninye etuluso ng'ole nkurai enye nikitang'amunote tenkaraki interest ormaasai peyie kintabaiki apa ntokitin nikitejo metaa Very Super Show, inspiring lives. Tiang'ang mheshimiwa kigira aishangai enashe oleng yiolo ajo eimua apa nani MCA wetu Lodokilani nikigira ashipa oleng kitii enewueji aboitare mheshimiwa lang Ole Saigilu nayieu ake nisho pee kiroroki olaing'urani le Very Super neliki yiok ajo anasikia aje saa hizi karibu oleng mheshimiwa niroroki olaing'urani le Very Super Show. Ashe oleng Mary naa aya sinanu ena rishata nanu MCA Joshua Saigilu MCA Lodokilani Ward naa aya sinanu ena rishata ashipa naleng tormaasai ootabautua enang hasa kuanzia ng'ole mpaka naaduo taata kianyita ena masho enoolong nashipa sii oleng tenkaraki enaa enitejo kishomoita apa esiai engelare naanyorriki olaitoriani tenebo ormaasai nashipa oleng naishorita enashei oleng najoki karibuni matishipata naa pookin tenebo ashe. Kanyioo ijoki iltung'anak loolodokilani? Ajoki iltung'anak loolodokilani atang'amua ena nafasi nikinchoo atang'amua toltau obo naa kasipaki ntae ajoki yiolo esiai nekipuo aasaki ntae naa kasipaki ntae ajoki aitushul ntae nekias esiai tenebo peyie kitumoki aataramat ele osho neeku yiolo olorika likinchoo entayiolo ajo inchoo oltung'ani oidim atanapa naa kanap ntae terisioroto natejo ashe oleng. Ayiolo ajo ing'orua apa olorika tedukuya netu bado ukatafuta kanyoo apa nikigira aimotivate pintoki aing'oru ata kadamu apa ajo ira namba ngapi but ulikuwa ukipita hiyo time. Sawa yiolo Mary enaa enitejo yiolo apa 2017 yiolo ajo yiolo esiai ai naa ara ormalimui nataasa ina siai tenkata naado nalotu apa ajing siasa 2017 hoo tenaishiliwa apa tina rishata amu aewuo mwezi wa pili kake yiolo embaa olaitoriani naa ninche naalusie pooki toki yiolo apa ina rishata kishomoita ina kesha natum apa nkurai nanoto nalotu apa aaku namba ong'uan apa taa neitu aiting osiligi nalotu aitoki ake alo atua polepole amu yiolo erishata olaitoriani tenejo peeku enkata naa ninye nalotu abaya. Yiolo apa enkae toki eare yiolo apa enaata tele osho naa kaata apa ilola lele osho oleng enemutu apa enaai ake binafsi apa king'orita nata apa atushukie sinanu nalo aas eramatare ai kake yiolo apa enaata naa peyie kimbung'a aaya ele osho enkae roruata naa kasipaki ntae ajoki yiolo ena lazima peyie kingutie ele osho hatua ingine neeku ina apa peetu anauru hoo tenayiolo ajo melelek ninye siasa kaatejo yiolo ena naatii sininye oltau lazima peyie itabaya tenkaraki kulo kumok neeku ina apa naagira aisukuma oleng. Itoning'o ajo olola lolosho apa eeta neewuo Enkai anyorriki neeku mishaa nikinting osiligi by the way tening'oru olorika alikuwa namba aja namba 4 ore saizi naa ninye MCA lang what a good God neeku kigira olaing'urani ashipakino MCA lang naa kiata sininye ele mheshimiwa roroki oltung'ani likigira aing'or tendewueji. Kitumo Ole Saigilu adamu amu kira apa yiok inakata lole Matinda ore ake peyie ebatata ole Matinda nikitumo omheshimiwa Ole Saigilu ore pee kitumo te 46 kipoito apa
inakata egirai agilaki peimu ele mpaada nikitumo tinewueji najoki keton ishukunye 2022 naajoki kashukunye najoki ore ebaiki taata ata nanu olino neming'oru kura ai ekiriamari mpaka kenya enkolong nikiminyaakita agwelu kayieu ake najoki mheshimiwa ore amu kincho iltung'anak loolodokilani osiligi sapuk naa ina piitodua ajo imua toonkurai kumok inoto esajati sapuk ele osho naa osiligi kiata yie naa ore ilo siligi likitipika yie kiomon iyie peyie inyok aitabaya amu ore taata kigira aimaka 1 year anaa peyie eimu ole Saigilu naa ore tilo ari nikitodua mbaa kumok naataasate tele osho neeku kitodua ajo ore ilo siligi likiata apa teninye naa actually kidolta ajo kegira ai meet our expectation. Yes. Asante sana. Mayiolo naa ketii oltung'ani oyieu nirorie MCA. Oleng nanu taa olaiguanani Jele Mwanda Bishira Kupes Kitushul isirimini naapishana naa kara toi ole Saigilu naa yiok apa otoing'ua ole Saigilu enkata naado nikipuo taa mailepunye nikiimutua naisho Enkai enashe amu Enkai apa nataasa nena pookin naitotoi kilonito jumla pookin nekiyashe oleng. Wow, nikigira ake aitomon ntai pookin yie liking'orita nawapenda sana amu eetuo ele sirua oleng kwa wingi nadolta sininye kiata mheshimiwa likae lotii enewueji naa keliki ake yiok ajo keji ng'ae na najua anafurahi sana bibi yake ni nominated MCA na pia sasa hata yeye unajua sasa bibi akiwa nominated pia yeye ni MCA si ndio? Karibu oleng. Ashe oleng Mary Supet ore taata onkarna kaji ole Sindimo Ezekiel naa kara orpayian le nominated Penina kashipa taata kitian naang' ole Saigilu ore ole Saigilu naa olarikoni lolosho kincho apa nkurai ang' tenkumoi naa kalo ajoki irmaasai kisiligi ntae ajo ore ole Saigilu naa kelo aasaki maendeleo amu meeta ninye mapendeleo keesaki iltung'anak pookin maendeleo terisioroto neeku kishipa taata kiendita ilarikok lang' neeku kajo ashe oleng. Ore taa nanu naa ore ninye eitu eimu ole Saigilu nelo aisho yiok ele orika aisho taa yiok amu ore ele orika le nominated ebaiki naa MCA ole Saigilu nelo aisho yiok olorika eton ninye eitu ninye eimu amu ore taata nominated naa kishoori eton ninye eitu eoshi kura neeku kishipa oleng nailo apa aitoris olosho amu meetai naa ena toki naji enonkaji nelo aisho endaa aji nkae piitodolu naa ajo meeta ena toki naji enonkaji neeku kishipa oleng nikidol ajo kira sii represented tele ashe oleng. Wow, etegelua peton that is faith si ndio? Before hata akuwe negelu nominated kigira ake apuo dukuya tenebo MCA tenewueji kanyo naijoki lapa tung'anak leitu kigelu ayiolo ajo labda walikuwa wengi sana. Ashe oleng. Kajoki amu Mary Supet yiolo apa iltung'anak karibu leitu aagelu naa karibu 3,000 naa kanoto ake sinanu zaidi ya 4,000 naa emayianata yiolo sininye lelo pookin ayiolo ajo mee enkibang' ng'ole peetu kigelu enkiwanja ng'ole ake kitijing'a kiorikinono yiok amu kira ng'ole ake lele osho yiok pokira are ng'ole iltung'anak oitashito metaa mikiata ng'ole ai toki nikigira ajo itomitikito yiok tesababu naa yiolo oshiake enkesha lazima ake peyie eyia nejia neeku kajokito nanu lelo ng'ole lewa pookin arashu irmaasai ng'ole lemikiboita ng'ole tina safari kajoki nanu ntae karibuni mataas esiai tenebo yiolo ele osho naa olalang' pookin naa tenelo ninye peelotu nkibelekenyat naa yiolo nena naa eninyi esiai inyi ina naa kajoki nanu ntae entijing'u mairiamari pookin entataanuto yiolo nkishu pookin naaponu nikitumoki aanotito pookin kitii tenebo yiolo sii nikitumoki ahomoita ataaro pookin amu lazima peekiriamari nikipuo aing'oru pookin amu ele osho ake eponu aaret neeku yiolo iltung'anak ng'ole leitu kiriamari lolewa onooyieyio kajoki nanu ntae kara tayari peyie aitushul intae enaa enatejo naaji ake tedukuya aiteru toonkera ampaka toosiaitin naidimayu netumi naaret ele osho metaa mikiata enkong'u niking'orie ntae ajo midimayu ena kira iltung'anak lele osho
nee ele osho nitanapaki taata iyiok tena rishata neeku nejia ajito Mary. Kanyio najoki iltung'anak labda wenye wanasukuma watafutie kazi irkulie la labda wanaanza kuwa impatient egira alaikino ataanyu nyoo naijoki? Okay, sawa Mary, yiolo toolewa ogira aatalu isiaitin amu hiyo ni swali mzuri naa kaijibu namba one ajo yiolo tenakata tooltung'anak likindipa aigero naa ketii namba sidai oleng amu teniing'orr ninye tenakata enaa enatejo naaji mheshimiwa Ole Sintimo naa kinterutua apa aatum ilo orika le nominated eton ninye mikiyiolo yiok tenaa kekitum kake kitipika apa enkirukoto nikiriamarie nena tokitin pookin neetuo aabaya. Eniing'orr sininye tenakata chairman le CDF naa ena ward natii neeku yiolo tenakata representation te national government o te county government nenoto ena ward sininye upper hand oleng tina siai metaa yiolo te kulo naa kekindipa ake aigero iltung'anak naa kaata sininye enkanyit oleng amu yiolo mheshimiwa Kato etii sininye mahali aliko naa ketaretoko yiok tenakata idipa aigeroki yiok iltung'anak oleng naa tenelotu naaji metaa kisho Enkai metabau nikindim aatoliki irmaasai iltung'anak likindipa aatutumoki national government nikitipikaki sii county government amu eyioloi oleng kitipika lelo tung'anak otanakata likindipa aatipik naa kekiponu ake aaliki sinche kuldo lewa leton naa itu etum ilo lewa kiyiolo ninye ajo yiolo taata ena rishata naa kepirik esiai kake yiolo te jukumu ninchoo yiok kinyuaki sii yiok metaa yiolo enkiti natii nikintabaiki sinche lelo tung'anak neeku amanotito osiligi enaa naaji ake enatejo yiolo apa 2017 itu yiok kitum kake kinyiakiti ashukokino ntae 2022 nelotu Enkai aol ina omono. Yiolo sininye esiai naa kelotu ake namna hiyo tenito taata esekwenino tenakata manoto osiligi ajo yiolo taisere naa nyoo naa enino naitoki alotu neeku nejia ajito naitoomon sii arashu naomon iltung'anak pookin ajoki olewa maapitii aisuma maapitii enkisuma oleng amu yiolo tena ward naa aisidai ake tenikipik wazi kekigira aatum challenge oleng tenkaraki etaa form 4 kigira aabaya nedoyio alo abori naa tenepuoi naa tenakata piing'oruni irmalimuni ata kulo le ECD kulo tenakata le national government ata ildakitarini naa kidimayu nikilayu yiok nena opportunities tenkaraki mikiata iltung'anak otii nene wuejitin neeku kaomon oleng ajoki maisha eeku yiolo enkisuma naa enetipat yiolo tenakata atii ele orika yiolo kenya ejo olaitoriani peeku keeta mabadiliko loodokilani naa kaitoki ake atum enkae siai naitoki aas namaata olturiaki naa tenikiaku naaji iltung'anak pookin oota nkardasini naa kisho ake yiok olaitoriani enikijing nikidumu ele osho pookin neeku kajoki nanu lewa manotito engiriata amu eponu imbaa pookin tedukuya aasidanu. Yes, maisumata by the way maape pii sukuul amu egirai aisumata iltung'anak masters indakitarini ore yiok nikigira ake aatoni tenewueji mayiolo ajo kaa siai naa kinchori tenaa form 4 ake indipa so tusome kayiolo ajo king'orita shomo sukuul kama uko na umefika form 4 kama tombo ya maendeleo kanyio naaji indim aisiligie Lodokilani amu mayiolo ajo king'orita. Sawa yiolo tombaa e maendeleo naa yiolo tenakata amu we have got exactly 1 year tenakata amu yiolo naapa piiwoshiwosho kura naa nena tarikini etoosho naa kajo etaa enkolong nabo ake naidipa atulusoi enaa tolari nang'as ninye aliki wananchi ajoki yiolo mbaa nikindipa aataas tenakata naa kebaya esiana amu yiolo torkeju otii enewueji kiata oltinka likintobira ooku apa emashini ninyala mota nikintobirr neeku kewokitoi tenakata ilo tinka tene te kilomita yiolo sii tenakata te kilomita kiata orbaribara likibolito negira ilo aendelea enkoitoi neton apa itu iteruni yiok oiterutua aapik emark inewueji yiolo piilo naudot kwenda orpulului naa yiolo sininye ina kop naa esiai arashu ewuei nitu aikata ebaya ngarrin kake etareto yiok olaitoriani kitabolo ilo baribara etaa tenakata yiolo oltung'ani olo ina kop naa kelo meeta enyamali yiolo sininye iloshon naa kitabolo ilo baribara nikindipa yiolo tesiai e kura kitipika kura
orbaribara kuanzia Losden nelo Kura nikindipa sininye ilo etaa yiolo entoki napikitai tenakata naa ormaram peepiki ilo. Yiolo piilotu leremit kitipikakitia laramatak amu kiyiolo ajo laramatak irkumok tene kitipikakitia sininye ormunanda oudie nkishu naa kajo ketii sininye tayari ilo inewueji. Yiolo piilotu alo Ruya nikitabolo orbaribara te Ruya nikibol sininye ndarasani are netaa kidipitai tenakata ACC. 1 year. 1 year. Yiolo tekulie tokitin natii dukuya amu aisidai kimbung'akino national government kuna tokitin. Yiolo teleremit again nikitipika yiolo loshon kitii orbaribara kuanzia mile 46 nelo loshon. Netaboloki sininye ilo. Etaa ormaram kegira aing'uraki peyie epiki. Yiolo piilo leremit again yiolo apa kitii campaign amu aisidai ake nashuko back kidogo naa kitabolo apa arashu etii apa osilanke likitatalutua through National Irrigation Board kimbung'akino orbungei nikiya apa ewueji nejo Sorosei. Nejo apa yiolo nena ariak nemesaidia wananchi kake yiolo nanu openy ajo eret iyiok oleng. Nikinyiakiti apuo national government kimbung'akino orbungei nikinyiakiti atum osilanke loo milioni 20 nikinyiakiti ake apik ileremit. Metaa yiolo sininye ina iterua kidipaki tii ninye etaa piikarri naa it is 70 meters cubic. Neeku yiolo ina are tenetumi tinakop kayiolo ajo yiolo inakop nitoki aaku yiolo enkure nedoyio netumoki irmaasai aataas esiai enye. Naa kinotito apa era okuni kira apa olololera naa ketii ilo procurement stage naa milioni 20 ake sininye. Milioni 60 apa nena nikinotito. Neeku yiolo nena naa kegira aaponu. Yiolo sininye te county government naa kekisipaki ntae ajoki kaikumok intokitin naagira aaponu. Kiata tenakata nikindipa aatipik mbele yiolo enaa ena sipitali e mile 46 naa kegirai ailepie metaa level 4. Kitipika milioni 15. Metaa yiolo ina sipitali tenaa keyieng'i iltung'anak neyieng'i tinewueji. Tenaa kulie tokitin pookin neesi tinewueji. Naa kiteru ina toki tenakata tele ari neendelea alo dukuya. Yiolo tenaa sinkirai kitejo peeshetakini ildakitarini nkajijik peyie etumoki ataasisho. Yiolo tenete kilonito kitipika ndarasani are peesi renovation. Yiolo piilo sininye Ndupa kitipika darasa nabo. Yiolo piilo Tikoshi kitipika esiai enkare nikipik oltanki lenkare tenebo ompeuti peetumoki aatokishore. Yiolo Torosei nenyamal enkoitoi oleng. Kincho apa milioni 5 peyie etumokini aatabol ilo baribara. Naa kekisipaki ntae ajoki kitokini aabol peekitumoki aima. Yiolo piilotu ake mile 46 kiata osokoni otobiko oleng meeta mwelekeo arashu etipikaki apa masaa ormaasai amu ninye nena kishu nitokini aaponu ainyang'. Naa yiolo ninye tilo sokoni naomon irmaasai amu kaikumok otii inewueji. Yiolo ilo sokoni naa enkiteng' ang' mee enoltung'ani obo. Metaa yiolo kitii dama kitii kewarie emaishoo yiolo ina kiteng' emaing'ura amu nkishu ang' nena peemikintoki ainyal. Amu tenelo tenaa maidipa kitipika apa sininye milioni 6 naitokini aashetie pii aitaman nena walls peekitumoki aatijing' nikiasishore peelioyu naa apa impesai arashu nkishu nitipika inewueji. Neeku kaikumok ntokitin natii. Yiolo ng'ole meri supet te project ele ari ng'ole oishunye naata ng'ole nera apa project tomon are. Naa yes, sectors tofauti. Naa yiolo ntokitin naang'or naa kasip ajo kebaya naa ntokitin are ake. Ninche ake naang'or tenakata. Naa yiolo nena naang'or darasani are ake e ECD natii enchoto esenteu osipitali o social hall ena press center peyie ikarri apik fence. Nena tokitin are ake naang'or tenakata naa yiolo ajo yiolo tenkata dorrop epuo sininche nena darasani enchoto esenteu naa yiolo sininye enda nidipaki apa aishoi ina tenda metaa ntokitin nena nayiolo ajo keponu aasa. Neeku asiligie irmaasai taata tenang'ai ajoki yiolo ntokitin kumok nikitipikaki ntae tenkaraki dupoto etaisere. Yiolo nooyeyio yiolo apa kitii siasa neetuo apa arambe nikiriamakinoto ormolelia. Neetai kula naimakaki enkata naado. Naa yiolo ina kulan kitipika ng'ole milioni 3.
nikindipa approva naa kekishetaki Sidai ntae no mama. nikindip naa kepikakini ntae emashini amu kira ng'ole woodi naara uni. Woodi uni naing'ua south olodokilani nemeeta ng'ole wood nitu ishori 1,500,000 peyie etumokini ainyang'akinye ntae ina kulan. Wow. Metaa tenetumi kule nepiki inewuei netumokini awaita etaanake ninye iatata entoki etipat. Neeku yiolo ng'ole nena woodi pokira uni kimbung'ate ng'ole nepiki yiok 4.5 each ward 1.5. Wow, ara na swali kindipita amu adolta ajo tenekata kama naaji mbaa osunyai kiata mpangilio amu adol nanu ajo akegira aitunya kulo tung'anak. Mayiolo tenaa keton aa 700 elakitae tenaa kilepieki apa. Keton aa 700 elakitae iltung'anak? Neeku sijui kama iyata mpangilio yoyote. Sawa Mary, yiolo imbaa osunyai naa kadamu oleng ina bae especially ninye apa tena murua kilonita amu ena murua kitii nadamu apa enaatiaka Bishop Derek. Yiolo apa kiata entumo naji enoontomonok tena murua naa kajo eyieu apa eya naishu metaa ninye eimakaki oleng. Naa kaisho Bishop enashe tendamunoto nijo ina amu teniking'orr olosho larikok pookin te sectors pookin naa ketum ele osho mwelekeo. Naa yiolo taatoi Mary, yiolo ina siai naa kekiomon ilaramatak lenkop ang' amu yiolo nena kishu naa nkunenye. Naa kekijoki ntae ilewa otii ina siai amu yiolo sininye ina naa kibarua lolewa mainining'unoto. Kira nye kwanza iltung'anak lolosho. Naa yiolo ina kiteng naa eniking'ar. Tenilo tanakata kulie oshon, tenilo tanakata Irkang'eri, tenaa orkeju obo eetae neng'arita Irkang'eri lolosho mzima. Tenilo Orkaputiei, tenaa orkeriai eetae naa keng'arita lelo tung'anak amu enkiteng nabo naatae. Ashukoki nanu olosho ajoki matushukunye aitoki aaku iltung'anak loolodokilani enaa apake. Yiolo enkiti toki nikiata matang'arr pookin. Yiolo number 2 kiyiolo ajo egira aifinya kulo tung'anak lang tenkata naado. Especially yiolo ina 700 kelotu oltung'ani neanyu nkolong'i naara uni. Yiolo ejo alo atum ina lori idipa ninye ainasa ina ng'ole 700 zaidi. Neeku asara ninye egira atum lelo lewa. Lolewa naa kekiomon ntae amu kekimbung'aki ntae paa tenaa kekilepie nikilepie peyie itumutum entoki nabaiki sininche nkera toonkang'itie. Peemeeku naa nai entoki ake nikitum nikiishaki town arashu nikintoki aaku nkishu kigira aipang'. Yiolo torkeriai yiololo mpisai naalakini oltung'ani kila engarri. Tenipuopuo Irkang'eri yiololo naalaakini. Yiolo sininye ele osho, yiolo ninye ilo sunyai tenakata etaa nkuti wuejitin etii. Kamaa nai tenikireu arashu tenikimirr te bei e asara neishunye nitu yiok kidupore loopeny. Keeku naa oletipat kiomon iyiok ntae ajoki ening'o yiok naa kekimbung'are ntae pekinteru sinye engage lelo arikok lenye peeking'oru namna peyie ilepieki. Yiolo kuna rorin naaita ilo sunyai erori osunyai tene toonkeek karibu 10 nepuoi aamirr zaidi 100,000. Neeku asara te yiok oleng. Yiolo te kulo barabarani oitobiritai kila wakati mekure eimunoi tenakata irbarabarani tenkaraki nena garrin. Kake kiomon ninye ntae tenaa kigira aapik eton kigira aing'oru namna peyie ilepieki ematipik enoshiake standard. Maishoo teeku enkiteng ang' ena nikiramat nikinya siyiok toonkolong'i neton egira aaponu amu kitii naa taake enakop. Neeku Mary yiolo tina siai osunyai naa esiai nagira aitouch iyiok oleng naa kidolta ajo kegira aiaffect iyiok oleng nemikiata returns naagira ayaki sininye atua ena community. Neeku kajo nai nanu nejia. Wow, elepi osunyai jameni amu kamaa naadi 700 sahizi majo ninye kenya mpaka idiare ilepa uchumi. Neeku elepi esindae. Keponu taake lelo tung'anak mukiamua ingeniken orbaribara inoolong ake ingeniken enilepie iltung'anak irkokoyok osunyai amu kegirai pae ainyanyasa ntae oleng. Neme taatake tene ata toorkang'eri atoning'o apake ajo 700. Neeku olosho lai kipandishe hiyo osunyai nitokini aitorogony iyiok amu teneyauni idie wueji e Nairobi kemiri mpisai kumok oleng. Nilotu iyie aiumia niumie miroli ang' irragita osero ninya endaa tidie wueji ore nemeeta mpisai niyaki nkera. Neeku kipandishe. Ororei abakie peekin. So Mary kaata nabo najoki wananchi kiata ninye esiai e sub county.
naa yiolo sininye naa embaye nikitonyua oleng Wow, sub-county. sub county. Yiolo ena sub county ang neewa close to 10 years. Ejitoi keesakini yiok, keesakini yiok, keesakini yiok. Naa ina tipat nageluni erikore ooltung'anak ooning'o peetumokini aatusujaki irmaasai inkishu enye too levels pookin. Either te county government o te national government. Naa yiolo ina sub county naa kajo yiolo oltung'ani pookin tenakata oimua ele barabara nedolta esiai naikaja naasitai. Nitu kirura yiolo apa nikitejo naa lazima pee kintabaya. Natusuja nanu lewa naa kaisho enkanyit Mheshimiwa Kato Lemetito etii sininye ewuei netii, naisho sininye enkanyit Ole Sunkuya amu kimbung'akino toolelo lewa peyie etum sininche Lodokilani oldisi lenye. Wow. Naa yiolo ina kikisipaki ntae ajoki kidipe ina siai etaa yiolo tenakata entoki natii naa peekiponu ake aidip etabawua oldisi. Neeku yiolo ina esiai natabayie tadua ajo eshetitai ina office, eikarritai inewuei naa tenidipayu ninye ena kajo kelotu orbungei kiata entariki nikijoki ntae ninye. Naa yiolo tenikiliki ntae nikijoki ntae pookin otii inewuei matang'amu ilo lee amu yiolo ina toki nerikito ntokitin kumok. Tenebau ade ilo disi neng'asi aigerr inkera enakop naa nenakop igeri. Wow. Tenelotu ilo disi, tenigeri isikarini neeku te 46 eyai naa lenakop ing'uaa. Tenelotu ilo disi nigeri iljeshi naa lenakop igeri naa irkulie. Tenelotu ilo disi neeki yiok enkopis enkisuma nalulung'a naasieki imbaa pookin naa nkera inyi epiki. Naa tenelotu ake sii tenakata neyau enoshi office oonkera birth certificate, inkipandeni, ketumi nena tokitin pookin tenewuei. Neeku enkiteng emaana ina toki teneeku etabaikia intae. Ekincho ntae enashe amu imbung'akitata yiok toontokitin pookin naa kasipaki ntae ajo kumok imbaa natii tedukuya. Yiolo nai Mary te development kiata apa napa pisai e equalization fund netii olosho litu etum tele kerenket nikinotito yiok ena award. Wow. Yiolo tenakata yiok Lodokilani ndung'ot pokirare nikena yiok Enkai amu yiolo endaalo e Magadi eeta milioni 80. Yiolo enaalo neeta milioni 50. Kake impisai nena e kando mee kuna oshi nikidung'ito milioni 30. Naa yiolo sininye nena nishoruaki naa yiolo nena naa peesieki esiai orbaribarani, esiai enkare, esiai esipitali. Naa kekiworiworiki ntae nena locations pookin nena pisai peyie meeta ewuei nitu kaja, nitu kibaiki. Neeku kiata sininche nena, kaisidan iyiok esiai ampaka enewuei. Naa ina patipat pikijokito ntae entegelaki yiok orais Ruto ampaka lelo tung'anak apa likiboitare. Neeku yiolo sininye ina naa sii napik clear ajo kinterutua apa neji kigira aara o governor amu mejitoi apa nejia enaa mee nejia. Kake inkoitoi apake arashu sipat apake pikiteua peebaiki irmaasai inkishu naara nyoo nkunenye. Mikiata olarrabal kietuo kinototo apa orais lang le county Ole Lenku naa teneeku ninye etijing'ua amu etii oshi taata nkuapi eboo neeku tenetijing'ua keeta apa ele kilikuai naa kiyiolo ajo ebau inewuei. Netii sininye oloti lenye naa tenebo o yiok. Neeku ekijokito ntae kitii tenebo kekiasita esiai enaa sirkali apa ninchoo yiok. Yiolo sininye Ole Lenku enaa orgavanai litegelakita yiok amu ninye etuluso ng'ole nkurai enye nikitang'amunote tenkaraki interest ormaasai peyie kintabaiki apa ntokitin nikitejo. Metaa yiolo ina kai napik ina wazi yiolo toolewa lainei apa loltim oyie kimbung'ate apa yiok Ole Lenku. Nikimbung'ate tenkaraki interest oolodokilani. Yiolo ng'ole pee kincho esiai naa peyie edupoyu Lodokilani. Teneewuo siasa baadaye peeta enashomo aing'oru netitila yiok nikiponu aajokino naa tenewuei. Kake yiolo esiai tenakata naa eniking'as aasaki ntae esiai peyie kitum enikijoki ntae come 2027. Neeku yiolo nena tokitin aisidai ake tenikipik clearly ajo kitaa iltung'anak lolaini obo peekiasaki ntae esiai. Yiolo sii ilarikok kianyita tenang' enaa embae emusho aa ntae oong'amu kianyita assembly pookin, kianyita erikito speaker lang, kianyita orbungei, kianyita women rep, kianyita osenetai, yiolo sininye naa Kato nikianyita deputy governor enaa ninye likae naa tenakata eton itu ebau orkitok amu ninye naa ogira aishikilia county tenakata. Nekianyita lelo arikok pookin nikijoki ntae entang'amu amu irkulinyi naa taata eninyi naa taata ina siai. Najoki naa ntae ashe oleng, Mary Supet kwa hii nafasi, nimeshukuru sana
tunasema karibu tena zaidi. Ashe oleng. Wow. Oleng'ran le Mary Supet, MC Lodokilani. Naa kashipa oleng amu emurua ng'ing'ua Kilonito, kinotito taata siyiok MCA na tunashukuru Mungu sana. Amu iyiolo ajo ketii, ore ake piilep oltung'ani matejo neibo tiatua emurua, nikilep siyiok. Yeah, so Mungu awabariki sana. Ng'ura Mary Supet show, subscribe to my YouTube channel, tinewueji comment. Amu eeta ntokitin kumok sidan oleng naatejo MCA naa kayiolo ajo itaku encourage development, ewueji neing'ua apa venye alipata hii kitu. So ng'ura naa kayiolo ajo utakuwa encourage. Bye, Mary Supet show. Mary Supet Show, inspiring lives.